Kokubani? Ngubhoko ulena Bhumbe. Ngikhala ngomntana muchamisa ukuthi makangene embusweni thina ongumama sisola ukuthi umntwana asimfisele impilo lamhla sikhuluma sinje umntana ethu uzongena embusweni ungena komntana kumse wonke into izolunga. Indawo le ibanjwe yini ibandla liphi njengoba semakhala? Sisemakhaya kula lapho kubambe izandla lapho izandla khanye zibambile kodwa thina ngoba asivele asifuna ukucindezela njalo abantu abakho basemazweni leli zokusaba abantu abesemazweni bathi bomama uze lisuthe kube right bhotelani umfana omncane lo angene ngababuza kathi abantu abami ungambusa kanjani uyo wathi mama ungiyeke ngawubuza kanjani umntana wakho kodwa ukusala ukuthi wena usukhangeleke esakusikhathi esadlule unakekele kazi sumele unakekele yimi bakani umfana omncane embusweni abe nguye ongenayo ngabona umfana omncane ngeluseni yonke into nisizolunye nabadala uchamisa makangene chamisa chete bana ngumo lokho lobandlululo eziphatha amandla ngomsebenzi asibandlulula mdala thina intsha esafuthi MPC mdala wena ubani ngicitizen Makadlela lokho lomsebenzi lokubandlululana bafaka banga bafana bana bodwa abandlululwa nje edala owabezana abasiniki ithuba izinto kudla ukufikayo basikhetha vele akuthi wena ungwangaphi uhlala ngaphi emzingwane ebonjeni benzani izipho ezibuyayo noma lidona noma yini bafana bona bodwa thina siyachinese so lapho ubona ufuna kutshintsha ukuthi kuthole wonke umuntu sifuna ukutshintsha kube wonke umuntu obe lobandlululo ulemnyama ngawo uthe uli youth we okay ulemnyama 41 years kade 41 okay le mali ilizwa ila mali sithele zimethubele imali umsebenzi ayisa